Kasing kentai Katolik Saint Francis Xavier Umbir Parish kalapen long ya kajing ya kenduk lang kajongki kaba arsni kata haka khatpra bat khat kendai jemang arajar arposau ha Umbir Parish haka jing ya lam jong i president ikong Janita Sun bat i secretary ikong Judes Kurba bat haka jing ya dom lang jong ki nongkit kam kajun 7 bat ki reunion bakan thop nadu ki sister bat ki brother lapendeng sentiu ru da ki longpa yala ki kini bat ki khun yala ki kini kum kadak ka jing buram ya kasni bakrau ka jongki ha ka khat khandai tarik ka bade ka sngi utrai lapen benda ya ka mas bakhoj da i reverend father Caldinus Majau ha ka jing dan lang jong i assistant parish priest father CM Khating Jeremiah ha ka te ka sngi da ki spa ngot ki long kumi na baro arteli ki sub district kata ka umyam khwan sub district bat ka khrum ding yai sub district bat na ki balang shnong bapher ki padang hap hapo ka Umbir Parish hakane ka sngi laya don lang ru i MLA jong ka sning constituency i Dr. Celestin Lengdo bat i ba Rocky Marwen bat ki pat rungai longkmi longpa ki khon samla bat ki hebarit hakane ka sngi la don ru kumba khatsan ngot ki longkmi ki balarung seng thamai bat lapen scam yaki da i parish priest i father Caldinus Majau lapen kutno ya kane ka sngi da ka jingmane sakramen bala ai da i father Caldinus Majau bat ki program bapher berashim benta da ki longkumi jong baro arteli ki sub district lapen hap ya kalama jong ka seng da i ba Rocky Marwen bat la duai pen kut da i parish priest father Caldinus Majau Umbir Parish ngilapan long yang ngasih buruk jong kasing kentay but kaji kenduk lang jungi kabajilong haman kasisian sistem ngi di kentay ngi de kanlong barwar di batamen sam sispa hanyo iwei a doyaro to kendon buruk yang utrai nambah kaji jong yang kalong kabakrao ngasimru ya kala ban ai kuble si burong yapi baro ikete bat parang pi jegi ibadat lang ni benta ha ga kerteng jong kasing kente Catholic Saint Francis Umbir Parish ngapadian subha ya Reverend Father Caldinus Majau ibadai parish priest jungi bagi badai ru spiritual director jong kasing kentay parish hak babai insalong nang kanya nang leyang barangwa hakani ka pas mapun ngapdian subha ya Father Kating ya assistant parish priest jungi ngapdian subha ya baro sister na biye yang kapher kibadan hakani ka parish ka jungi ngapdian subha ya secretary ke PPC ibabu ketigas ki brother kiramba alang hat ki secretary balang jong ki balang sunok ki jongi achievement kasni pada kajing airi kasni pada kajingku ini wei katam akan kasni kabikin mau program kasni program Pentecost hari juga por kadai kasi pulang jam kebalam kadai kasi pulang
Kini iway iway. Sini kurang basuk development jadi bar. Kasihka ikulong kadai beksini jingmen nak mentari kesem kadai kesini jingmen jong mi jong pan kadai jingmen jong jingmen para kadai jingmen jong lekuk kejan kadai jingmen jong ikha iman kadai jingmen jong bar. Mentari kesini ni penurang yang kesini kurang pendekas kesini kurang jauh mensi makoi hubungan dia atau Maria Kristi bagi apostol bagi sembilan baru kadai itu kesini jingmen nak mentari kesehatan baru nama kadai kesika jauh ke alam. Hari kesini kebalang tubuh ini, banken mam, ya kesini kurang pentekas kemuan kesini kebasan kau. Hadirin kejemipan jong try demi Yesus Kristus. Kakadang kebagi ju ki ai, ya kesini kurang, hadirin kesini kurang jong kecing lain. Ini kesini kurang pas obat. Tok jang ya kadang jom kecil sebelum kapan dong kecil dan jadi med emergency. Tenang pada tiara jom play pada kemaria teseti. Pin yo kecil sebam jukun. Agar temu bar berbuat emergency yang berbuat. Hai baju berkuang lebar
ula shini berpuri. Pada bayu yang ini, ula aya ka ada kisiran buang. Dosyen batu di lahir baru. Nama kene kalau puri Islam jonga. Jong jutang berteman bang jukun. Yang demi dan benta jongpi. Benak benta kebabur. Nak benta kijima kipang. Tulek ya kene berteman kita. Kajimaya jam kecil.